Mugira Imana n'amafaranga abakunzi b'Intare official muraho murakomeye ni Clever Bemba. Yego urugendo ndurimo ndacyarukomeje n'ubundi aho mperereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri territoire ya Masisi mu magroupement Bashari Mokoto na Bashari Kayembe kuko zombi ndi kuzigeramo, ariko ndaje kugira ngo mbahereze ano makuru uko byitwaye nuko bimeze hirya no hino ndetse naho nageze. Ejo ndibuka ko mu gitondo nabahaye amakuru mbabwira ku ntambara iri kubera muri Bukombo, ariko noneho ndaje kugira ngo mbahereze n'andi makuru uko bimeze. Konterandi hari abafashwe matekwa, hari abishwe, hari n'abandi n'ubundi bakomeretse. Intare zasarambwe n'ubundi zirabafata zibajyana mu mahopitali. Gusubiranamo bikomeye hagati y'umutwe witwaje intwaro, donc les milices wazalendo, les rebelles wazalendo bari muri territoire ya Masisi bayobowe na General Jean-Marie Bonane. Ndaje mbahereze suite yuko bimeze, noneho murabyumva byabaye agatogo. Ikamabwire ko byamaze kuba agatogo ahanga muri Bashari Mokoto muri ariko mwumva ko ndimo ngenda ubundi ni bya bindi n'ubundi umuntu aba ari kugenda ashakisha amakuru ariko anayabagezaho anayabaha. Muri gatoyi ibintu birakomeye, isasu rikomeje kuvuza ubuhuha. Witwa Mutayomba ba Kigingi bari muri Pareko FF, abari muri za Nyatura za FDDH bakomeje kwiyahura bari kugaba ibitero kuri mama 23 iri hariya, ariko iri kubavutagura. Operation n'ubundi ziracyakomeje hariya muri Tongo. Umubare mwinshi ukomeje kugaragara n'ubundi abarwanye ba FDL, ariko FDL mwatashe mu kagiwanyu koko muri kumara iki taje nabyo mbibabwire. Turaza kurebera hamwe intare zasarambwe zishobora kuba zisigaje iminota mike kugira ngo zinjire muri Rubero Centre. Abantu benshi bakomeje kujya bibaza Rubero Centre, Uvira, Pinga, Warikare bayigeze mu bayivamo, ufata ikibuga cy'indege cya Kigoma. Eske noneho bigeze hehe kuri Rubero Centre kute ikivugo? Rubero Centre nayo burya intare zasarangwa turaje tubibasobanurireho, zifite strategy ikomeye, uburyo zigenda zikazunguruka umujyi. Abantu benshi wenda barabizi uburyo umujyi wa Goma wabaye encerclé, uragenda urazungurukwa. Umujyi wa Goma barawutangatanga mu mpande zose. Uraje rero kugira ngo mwumve noneho indi mijyi yamaze kuba encerclé, kandi ubona ko ari ya yindi iri strategique. Ndaje nyibabwire ubungu ejo bundi intare zasarambwe zarungutse abagera hafi mu bihumbi 20, 16, ugashyiraho n'abandi barenga 6,000 barapasinga nabo ejo bundi. Uri kumva ko ari abasirikari benshi bashobora gufata igice kinini. Reka masuze rero noneho mudukurikire amakuru yacu hano ku Intare official. Mukore subscribe, like, share, ubundi ibiganiro byacu bibagerereho ku gihe. Hanga nibereye mu Bikuyu, abantu wenda bari buze no kuza kubibona uburyo ngenda mu Bikuyu rwose, uburyo nzunguruka. Abantu baraza kubibona, ariko ni hahandi mba ndi kubashakira amakuru y'umwimerere, amakuru atavangiye. Amakuru rero kanyahere nkuko mu ngingo nayimaze kubivuga, nyahere ku mirwano muri Bukombo. Muri Bukombo n'ubundi ejo nko mu masaa 11 intare zasarangwe zabashije gucakira aha mu imyobo wazalendo bari barimo bareba muri semuse yo kwa Dominique Ndaruhutse, babakubita ikintu bita umuriro, barabashwanyaguza 6 basiga udutwe. None hari umuvandimwe wari uri kumbwira wari uvuyayo, arambwira ati ewane, ati Bembe ibintu birakaze, ati ziko mama 23
muri iyo myobo yabahubujemo amakompora ukajya ubona ibice by'abantu biri kuvamo. Niko byari bimeze ngo noneho ngo n'imbunda bari bafite ngo nazo zaziri gucika mugajya usanga ari kuzamuka ibice bice. Uri kumva ko ni ibintu bitari byoroheye Wazalendo hariya muri za Bukombo, ubona ko babonye isomo batazibagirwa mu mateka no mu buzima bwabo bwose. Ndakubwiza ukuri, iyo myobo 6 bari bayirimo babaye uduce kugira ngo umenye ko ari abantu. Nuko wabaraga amaguru 12, imitwe yo yari yabaye nayo, uyu mutwe bawukubita bombe ukagenda ugasandara, ntiwabara ubwonko ntiwabara amaso, ikagenda bikibera amakaroni, bikibera nk'amakaroni. Rikumva yuko intare za Sarangwe zikomeje kubikora neza. Reka nshimire abayobozi ba mama 23 n'ubundi bari muri operation hariya, suhuza na Colonel Gakufu, Colonel Badege bari muri operation n'ubundi hariya muri za Tongo. Ubona ko agace kitwa Kazaroho bongeye kukajagajaga, ni hariya muri Tongo. Intare za Sarangwe za kajagajaze zigakorera gashya, za FDLR zarimo, za Wazalendo zarimo, zakubiswe, ariko ngo umubare mwinshi wabahaguye nabo muri FDLR iwanyu murahazi, ni mu Rwanda. Bamwe n'aba genocideri bishe abatutsi mu Rwanda bakora genocide, hari n'abadafite ibyaha, ariko umubare mwinshi munini wabari muri FDLR ni inzirakarengane zoshwa n'abariya bakoze ibyaha. Abo ngabo ni bari ba Rumuri, ba Omega, baba bari kuvuga ngo bazagaruka mu Rwanda, ngo nta mututsi ukibamo. Ariko abo bana bavukiye muri Kongo bakavuka kuri izo FDLR, bo bagakomeza kuba les victimes y'ibyo bikorwa byabo ngabo bari mu nyungu zabo. U Rwanda nabonye ari umubyeyi, mwabonye nge nasuye, hari abajenerali nabonye, kamwe ngende generali Leopold Mujyambere, ndakamwe ndi Colonel Manudi, ndakamubwira ngo ngende umugore wa Ruhinda. Babaye iki? Ntacyo babaye. Mwana abonye ko ariko Omega ni umugome wo kanyagwa. Omega umuntu muzima ufata aba ofisiye be akabatega amagrenade, reba niwe wishe Ruhinda, agafata abandi nka bari abajagwari n'abandi bose akabicisha uburozi. FDLR none se shaho namwe ko mumaranye muri kwicishanya uburozi? Hari undi mu FDLR Omega yari yamaze gupangira nawe ngo bamuhereze uburozi, aza kubimenya niba arajya he, niba nawe arajya muri Zambia, niba arajya muri Uganda. Ubu rwe ruri kumugera amajanja. Ba FDLR mbifurije gutaha, kagenda mukajya iwanyu mukubaka igihugu cyanyu, namwe mugashyiraho fondation. Reka twigira mu gusubirana mu bikomeye muri Nyatura abazungu iyobowe na General autoproclamé Jean Marie, ariko noneho iriya Nyatura irimo ibice, donc hacitsemo ibice 4 biyobowe n'abantu 4, ariko alatete no kugira ngo ababuranye bizabashe gushoboka, babashe kubishobora byananiranye. Hari uwitwa Apollo Abraham, niyankora amaraso, yishe abantu itambi. Hakaza uwitwa Nyeganyega, nawe ni General autoproclamé. Hakaza uwitwa Nyeganyega arahari da? Nyeganyega aracyahari. Hakaza uwitwa Piloto, uriya ni chef de localité ariko nawe ufite imbunda. Hakaza uwitwa Inyasi Sauli, we ni umunyarwanda, ni FDLR Butunda. Yavuze ngo ni FDLR Butunda, ni bya bindi ngewe uretse we Inyasi nzi kunyumva, kuko Inyasi yarambwe ngo yaranyandikiye message ngo ariko ngo Bemba ngo Imana nikungabiza ngo nzakwereka, uzankura hesha kwa kasaza wataje kwa giwanyu.
wambwira ati ngo Bemba ngo nguru umunyarwanda w'itambi, ariko tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda ntacyo bintwaye. Vuga ururimi rw'ikinyarwanda, mfite gakondo, mfite umurima, mfite ikibanza, mfite aho nkomoka, isano yanjye irazwi, ababyeyi banjye barazwi aho bakomoka, bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bakomoka muri Kongo, wowe nyoko komoka yenya. Uwo nguwo noneho bimumereye nabi, ejo bundi bagiye kuburanira kwa Jean Marie aratsindwa, ari kuburana nande, ari kuburana na ba Apollo. Uko bimeze rero ndacyabyibuka mwaramutse muzehe. Yego ndacyabyibuka igihe bica bajya abantu b'itambi, Apollo yavugiye ku cyombo, umwicanyi mubi, ati bariya bose bishwe n'abagore babo babaye mu M23. Utwana tw'imyaka 10, utwana tw'imyaka 5, ab'amezi 3 n'abagore babaye mu M23. Uwitwa Nyeganyega aravuga ati ngo mbakoreye agashya, ngo uzongera kongera gukorana n'inyenzi ngo azambona, ngo noneho ngo buriya ngo iriya yari imirabyo, ngo noneho ngo inkuba ziracyari inyuma. Uri kumva ko bari kwishinja bwa bwicanyi bw'abantu 37 bishe itambi, bari kubyishinja, ariko bakavuga ko bazakorana ibindi. Muzi ngo Imana ntihari. Apollo ibyo bintu abivugiye ku cyombo, kansuzu yitwa Kibonge, ndibuka ko icyo gihe nari ndi kumutaringa ibyo baba bari kuvuga. Apollo abivuga ku cyombo cya Kibonge. Kibonge uraho, urakomeye, komera, kubwa neza, agira Imana n'amafaranga. Ibyo bintu barabikoze, barabivuga, ariko noneho ya Mana dusenga, ya Mana igenda ku baturage bari muri eneo zirimo intare za Sarambwe, iravuze ati ziriya ngegera reka tuzisubiranishemo. Bari kuburana. Uwitwa Apollo Abraham yaje kubona imbunda igihe M23 ifata hariya za Gasura. Abasirikari ba FARDC bari kumwe na Colonel Pendo baje guta imbunda uwarijera wa Inyasi, aho kugira ngo ahamagare Inyasi ahamagara Apollo ati Apo ngwino utware zino mbunda. Apollo yaraje arazitwara. Inyasi amenye ko batamuhamagaye, ikiyamukoreye yaramurashe, yaragiye amugurira inzoga arangije aramwica. Icyo ni icyambere kigaragaza ubwicanyi bwa Inyasi. Ubu ngubu Piloto, Nyeganyega na Apollo basa naho baherereye ku ruhande rumwe, ariko bari kurasa ku basirikare ba Inyasi, kuko bari gusubiranamo aho bahungiye muri turiya dushamba, n'ubundi bo ubwabo bari kwicana. Ejo bundi bagiye kuburanira kwa Jean Marie urubanza rujyamo, ariko ntacyo byaje gutanga. Kugira ngo byumvikane neza, ntacyo byaje gutanga. Umunsi watambutse, abasirikari bo kwa Apollo baza gutega bo kwa Inyasi, barabarasa banabakomeretsamo, abamwe barapfa. Abo kwa Nyeganyega, kuko Nyeganyega nawe yagiye ku ruhande rwa Apollo, uwitwa Piloto nawe aza ku ruhande rwa Apollo. Ni ukuvuga ngo Inyasi bari kumuhiga. Inyasi, niba ugira ubwenge, ariko nta n'ubwo ugira, watashye iwanyu ni mu Rwanda, urabeshya ngo uruwi igomba kwande, ngo uruwi igasura kwande. Wagiye mu Rwanda
Inyasi rero inama nguhereza nuko wafata inzira ukagenda ukajya iwanyu ugataha, ukagenda ukajya iwanyu ukajya kubakana n'abandi, kuko ako gatwe barakajanjagura. ngiye nkubwije ukuri, barakajanjagura. Reka manze nakubwiza ukuri. Uriya nyeganyega ni umwicanyi, uramuzi, yishe abantu itambi. Nubwo nawe uri umwicanyi wariye n'uwitwa Muhire, yishe abantu itambi, yishe Masiroga, abizi niwe wamwishe. Apollo amaze abantu, nugire ngo uri mu itamiro ringana gute ko barakuvisha imyuna wa muhungu. Reka mbihorere rero, ni akazi kanyu, ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Ariko ino bombori ikomeje kuba muri Nyatura, reka tubifurize gukomeza kuryana. Imana ibaha umugisha, ntimuzumvikane, muzagira umwiryane kugeza igihe muzagerera muri 23. Ariko se ikibazo kimbabaza ni kimwe, uri umunyarwanda uri gukoresha abakongomani, sibyo? Abo bana uri kwicisha ni abanyokosha, we ni abanyoko. Haretse kwicisha abo bana bo muri kumarisha, bizabageza kuki ayo maraso muri kumena mwabahungu mwe? Nimuhava kuri no si mutabyishuye muzapfa rubi. Apollo we ngo ntabwo ngo yajya muri M23, kuki utajya nani sa Apollo Abraham wiri kuvuga ntukase. Ngewe nzababwiza ukuri, ntabwo nzakoresha ikinyoma, nzababwiza ukuri kwose, ukuri kose nzakubabwira. Umenye ubwenge, ariko ukuri nzakuvugisha kandi nzagukoresha. Reka twigire muri gatoyi, turaza tugire ntariya muri za Rukweti kwa Generali Janvier Karayire. Uraho wa musaza we. Ariko nubwo watutse Kabila ntacyo bitwaye, ariko uje muri 23 bakwakira. Janvier Karayire muri kiriya gice cya za Rukweti, nawe ibitero bya 23 bimumereye nabi, bari kumushwanyaguza, bari kumuvisha imyuna. Ubona ko hari ibintu bikaze, ku buryo nawe ari muri babandi b'umuntu agomba kubwira ngo washize intwaro hasi ukayoboka. Biragutwara iki? Umaze imyaka igera muri 20 n'ingahe uri umurebere, uri inyeshyamba. Ariko muri Rukweti intare za Sarambwe zimumereye nabi. Hakurya ariya ni muri secteur Oso Banyungu, gace kirimo APSLS iyo bita Uhuru Mark. Abo ngabo nabo bakomeje guhangana na 23 muri ziriya eneo, ariko ukabona ko 23 imaze kubyitwaramo neza, iri kugenda ibakubita. Nibyo bari kuza bagakora bwa butero shuma nk'abari bari gukora n'ubundi muri Sabukombo, ariko ubona ko 23 operation iri kuzigendamo neza. Muri secteur Katoyi naho ni gutyo byitwaye, ubona ko intare za Sarambwe ziri kubikora neza, ziri kubarasa rwose, ewana nta kibazo. Reka twigire rero muri ya migi, uko nayibabwiye mu ngingo z'amakuru. Imigi 3 ishobora gufatirwa rimwe, kandi muri iyo migi 3 yose ikaba imaze kuzungurukwa n'intare za Sarambwe. Natangiriye kuri Rubero Centre. Intare za Sarambwe zimaze kuyizunguruka yose, kuko hari igice twavuga muri mu burengerazuba bwerekera amajyepfo. Intare za Sarambwe zirahari. Mu majyaruguru agace twavuga gasa naho gasigaye ni kuri uriya muhanda uva Rubero werekera Butembo. Ariko waza muri kiriya gice uvuye za Kipese, intare za Sarambwe zirazamuka za divasinga zanyizerekera niba ari Grabeni, aho bita Grabeni, kugira ngo ku buryo zishobora kuza gufunga umuhanda bari abasigaye bazaba bari hariya muri Rubero, ukabona ko bazagumamo. Imiryango y'abayobozi bo muri FARDC na za Wazalendo n'abandi bacuruzi bafite amafaranga bose bari kubakuramo, bari kuberekeza Butembo. Abandi bakazamuka bari kwigira hehe? Bari kwigira
muri Uganda. Ubona yuko aho ngaho nabo kuvuga ngo bagiye muri Uganda nuko bari kubona ko hari ibyabayobeye, bari kubona ko hari ibyo M23 igiye gukora ariko ukabona ko mwihangane rero ndavuga bikagera ijwi rikagenda, ariko abakunda Clever Bemba ntabwo mwananirwa kunkunda kubera ko nasaraye. Urukundo nagahoraho ku mugabo n'umugore niyo bagiye gusezerana bati ngo we yaba mu bibi no mu byiza, yaba mu kiniki, namwe rero tuzabane mu byiza ibibi, kandi nzi ko tunabibanyemo. Ibyiza turimo n'ibibi duhura nabyo by'inosi nabyo tubibanyemo ko nta kibazo. Uriya mujyi umaze gusa naho uri kuzungurukwa, kandi noneho bakavuga ko abasirikari benshi bamaze kwegera uriya mujyi, ari na muri babandi bapasinze ejo bundi. Ukumva ko uriya mujyi wa Uvira umujyi wa Rubero ushobora kuba kacire. Umujyi wa Uvira reka bangira wa kabiri. Umujyi wa Uvira intare za Sarambwe ziri kumanuka muri Haut Plateau na Moyen Plateau. Aya bafite n'abana benshi bari hariya muri Uvira hejuru. Abantu babyumva bari hejuru ya Uvira. Ndibuka nagiye gushaka amakuru injya mu Kirunga ahantu bita za Kanyamahoro, nzamuka hejuru imbe irankubita, ariko nkareba umujyi wa Goma havuga ati sintare za Sarambwe zizagera muri uriya mujyi. Ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, mbona umwaka urashize. Ndavuga ati nzakomeza nze gushakira amakuru hano ndi kureba muri uriya mujyi. Nafite power bank nayo umuriro ushiramo, ndavuga ati ibintu biragoranye, ariko intare za Sarambwe zarahafashe ubu ngubu zinarimo. Urabizi Uvira intare za Sarambwe abana bari kumwira ngo bari kuyireba, bari kureba Bujumbura ngo ku buryo bashobora kohereza intosho ya Gatibusha ikagenda igakubita muri Bujumbura. Ni nabyo biri gutera ubwoba nde President Son Excellence le Président de la République de Burundi Evariste Ndayishimiye kavuga ati bari abantu ko bari kundeba bari hariya ntago barandasa koko. Nukuvuga ngo mu birometero bigera muri 27 kugira ngo winjire ugere Uvira hari ahantu hari intare za Sarambwe, udaciye muri Plaine de Ruzizi, ahubwo unyuze muri Haut Plateau na Moyen Plateau, yaho wita muri chaîne de montagne ya Mitumba. Abana bamaze kugeranamo ari benshi cyane. Imana ibaha umugisha kandi basiga amavuta. Mukomeze mubikore neza, mukomeze murengere abakongomani barengana. Undi mujyi wa gatatu rero Pinga intare za Sarambwe zayigezemo zihita zivamo. Kuki zayivuyemo? Nose barazirukanye, zakoze reprise strategique, ariko hashize umwaka. Ariko dufate ko bazirukanye, nose ko kizitasubiyemo. Barazirukanye, ariko ziko bazavuyemo nta mirwano. Zabonaga uko zishobora nabo bashobora kwatsinda gatwe, kuko buriya Pinga iteye nabi. Buriya bariya ba M23 uburyo amaze kuzunguruka Pinga, buriya bazajya kubafata babafate nk'ukuntu bafasha bakatanyama muri Goma. Ni nako bizagenda hariya, niko bizagenda. Ndababwiza ukuri niko bizagenda. Pinga nayo irazungurutswe. Nukuvuga ngo rero abakunzi b'intare official, icyo nababwira tugomba kwitega nuko imijyi itatu ndikibaza nzamanuka maze najya Pinga, ariko hano negereye Pinga kuko hano narindi za Karembe na Pinga, ariko Pinga yo nubwo afite nabikibuga cy'indege nago navuga ko iri strategique nka Uvira, iri strategique nka Rubero, ariko na iri strategique kuko ari n'akantu, ariko nzigira Pinga. Zabwira ba Macacari na ba Kivi wacu ari abantu ba Mwana Ndake abari bo bagenda bagiye mu bindi bice, ariko ngewe nanjye nigire Pinga nimanukire ndi kwiyerekerera za Warikari. Yego urukumva yuko hari ibintu byiza. Mukomere. Yego ni sawa.